Boa noite, Romana. Boa noite, amigo Nanco. Está conectando de transmissão de momento aqui. Nós queremos desejar feliz sábado e bom venir na 12 edição de nosso estúdio interativo. Deus está assim a bom que já acaba a passar semana. E a ver, dor de tecnologia, Deus está bendicionando-nos para nós por llegar a ter um hogar. E assim nós por juntos estudia mais de palavra de Deus e assim seguramente nos lo hanya diferentes tips e ensinanças que Deus quer para cada de nós, especialmente de nossa vida. Assim que Romana e amigo não desconectar de nossa transmissão sobre a ver, viaje mais, Deus lo bendicionanos grandemente. Me quero avisar que nos está transmitiendo arriba de nuestra plataforma de Facebook Live y también YouTube Live. Me quiero invitar para compartir el link aquí con amigo Nambo, contacto y así Nan también lo guardo bendicionar. A ver noche nos tenemos nos panelistas, nos pastor Nan, manera siempre, nos tenemos pastor Calix Ashby, pastor Pablo Lake. Bom venir, pastor Nan, feliz sábado. Boa noite, como vai? Como está passando? Boa noite, pastor, feliz sábado também. Pastor Nan, como passa esse semana? Como vai com esse semana? Esse semana vai basta ler, pastor. Cada semana me está verwacht, me está espera para chegar no ponto aqui sim, ponto em qual nós podemos compartir tiki, estudar tiki da Bíblia, Santa Palavra de Deus. Interessante. E pastor Lei, como vai com esse semana? Essa semana vai bom, pastor, danke ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo não muito difícil, pois cada semana está semana caminhando nós estamos como pastor em oportunidade por ministrar. E dia mais semana aqui nós podemos ministrar no povo de Deus e esse é o nosso gosto de nosso coração. Então, por reparar que Deus está assim bom, que Ele provee para nós toda a bendição que quizás a mim nós estava também de e me saco Deus quer ensinar-nos mais através de estudo interativo aqui. Assim que me quero invitar viaje mais, não desconectar de nossa programação, mais bem ajudar-nos para compartir o link aqui com o amigo e contacto. Não olvidar que vou por manda, vou pedir uma oração, vou comentário e vou pergunta. Aqui, oportunamente, nós lo contestar. Pastor, mirando que Adra Aruba, de maneira a noite já acaba de 5 ya Binam que Adra está promocionando de tal maneira para nós por ter bem-estar total, por ajudar-nos por manter uma estabilidade de nossa saúde. E nós queremos repassar, é diferente já Binam que nós a descobrir algo aqui. Número 1 estava água, de 2 estava descanso, de 3 estava exercício, de 4 estava aire puro. E de 5 me quero invitar para um mês por descobrir. Si vos tomas 10 minutos de solo entre 9 y 10 horas de manhã, essa aqui te ajuda a aumentar o nível de produção de hormônio de vitamina D. Se você faz uso saudável de luz solar, essa aqui te ajuda a manter o sono saudável, melhorar a qualidade de sono, aumentar a defesa do corpo, diminuir depressão e aumentar o nível de energia. A Adra Aruba quer invitar-vos para fazer bom uso de luz solar. Interessante, amigo Nan e Romana da igreja que está conectada conosco. A ver, nós temos a oportunidade de descobrir. E de 5, já vimos que a Adra Aruba está promocionando luz solar. Mirando que já aceita benefício que nós por extrair, ora nós toma luz solar, pastor Nan, vitamina D. E mirando também que para tomar luz solar, Mr. Biden hora específica. Está interessante, pastor Nan, pastora. Me saco Aruba é uma isla assim na Dushi, e nós temos uma mar assim bonita que
ya, nós estamos apasionados para Biden lama, pero nós temos que com precaução e com temperança. Pero Romana y amigo, nós está claro para Biden un recorrido más del estudio de Bible, mirando que la temática de ave, noche o de semana aquí, está siendo importante, que está titulada Bible como historia. Pero prometo que nos quiere invocar o confirmar la presencia de Dios de estudio aquí. Así que Pastor Calix, por dirigirnos en oración. Sí, háganos reza. Señor Dios, un día más nos agradecemos por otra oportunidad que nos por venir juntos para estudiar la Santa Palabra. Guíanos, oh Señor, ayúdanos para comprender el motivo que va a preservar el registro santo aquí, que nos por no solamente haya conocimiento, pero también transformación. Bendicionanos y sea con nos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Cáliz, por oración. Romana, qué interesante, cuán indispensable esta oración para nosotros como cristianos. Así que me quiero invitar también, si de repente vos tienes un pedido de oración, mándanos más vos pedido na nos plataforma, na nos inbox y seguramente nos lo reza para vos también. Pastor Dan, Bible como historia, esta es nuestra temática para encima aquí, está algo interesante, pastora, mirando que el lesnan anterior nos a mí papeando que el Bible aguardo cuestionar, el Bible aguardo atacar de diferentes maneras. Está pensé que hoy en día, actualmente, tiene diferentes personas que están cana con diferentes prejuicios. Vos estás invitando para leer el Bible, para estudiar el Bible, pero no tiene un prejuicio que no quiere bien confirmar su idea, de tal manera para ver si esta verdad o está falso. Pero no avisamos un viaje más que el Bible está en palabra de Dios. Amén. Dios halaga su palabra de ye para abo y a mí nos por cana de un camino acá, de tal manera que nos por está safer en el mundo aquí. Así que pastor Dan, el texto principal de semana aquí nos está hallando en Éxodo 22. Está metiendo dos textos, ¿verdad? Y tur 2 te avisa su cos, pero no estaba ilesa. Éxodo 20, capítulo 20, verso 2 te avisa. A mí está Señor vos Dios, que en de ha sacado por de tierra de Egipto, por de casa de esclavitud. Así que pastor Dan, mirando en la dirección de Bible como historia, nos tiene gran privilegio de hacer un recorrido así en profundo y detalladamente por descubrir, para nos por buscar evidencia de una manera la nos visa tanto para nos como para cada uno de los seguidores, que historia a bordo confirmada en el Bible. Y no solamente el Bible tiene una dirección lineal, de tal manera, por el momento que Dios ha creado el mundo, te ora, el mes lo bien, pues segundo viaje para restaurar la tierra completa aquí. También, me quiero avisar que la historia del Bible tiene una característica así esencial, que está diferencia el Bible de cualquier otro buquinal sagrado de otra religión. De tal manera, nos por Waku, en el Bible nos por haña o nos por presenciar, nos visa apreciar cómo Dios ha actuado durante la historia. Te hago aquí. Así que mirando que el Bible abordo escribir en una cultura diferente, de un tiempo diferente, pero todo el Bible está relevante para nosotros actualmente. Así que pastor, me quiero comenzar con Pastor Calix. Pastor Calix, y evento nos por haña en el Bible, que está constituir la historia de Yen. En el Bible tiene diferentes eventos históricos que asocian que marca puntos importantes históricamente bisa. Botin es historia of por parte de creación, por parte de caída de humanidad y origen de pecado. También botin el diluvio, tá algo que até ahora está buscando el arca de Noé ainda, el llamado de Abraham. Historia de Israel, Éxodo, diferentes partes de historia historia de Israel está incluye Éxodo, juez en el periodo de reina, botín el profeta que también tiene un rol esencial, pero también botín el cautiverio de Babilonia, que también está un evento histórico que no solamente para mirar en la Biblia, pero también para mirar de otro medio de historia, historia del mundo. Botín el primer venida de Cristo, su ministerio, su muerto, su resurrección.
estabelecimento de igreja não cristã e também estabelecimento de igreja não cristã e botar mira o desenvolvimento de igreja, uma igreja jovem durante o período aí. Botar mira que não somente botar que o Bíblia tem seu evento histórico, mas também tem o benefício que tem diferentes históricos que está mirando na Bíblia e não está confirmado e não está dizendo que sim, segundo certo evento, segundo certo tempo, por mirar que diferentes sucessos na Bíblia está confiável, está coisas que por vista está correto. E essa é uma das coisas que está hope algo que está hope beneficiante sobre a Bíblia, sua história. Não é algo que o abordo cria de stofzuiger. É algo que está real. Esta maneira pastor Leica mencionou alguns semanas passadas, a Bíblia tem book de Hechos. Sin embargo, ora que você mira diferentes pruebas, que nós também papel tique mais de pruebas de arqueologia, diferentes artefactos que está abordo hanha, e pruebas aqui solamente tem para dar sostén na lo qual que nós está mirando na Bíblia. E não está para confirmar. É simplesmente para afirmar que lo qual a Bíblia, lo qual que tem na Bíblia está correto e real. Correcto. Amén, amén, Pastor Calix. En acá nos portin la nos visa un panorama de diferentes registros históricos que la Biblia tiene. Y no solamente eso, Dios no ha permitido que el escritor lo pone así para llena el buggy de tal manera que nos pone allá la Biblia de un tamaño, de un grosor, no. Cada evento tiene un les para nos, para la humanidad. Ahora, Pastor Pablo, mirando que diferentes registros bíblicos, que tienen que ver con historia, está permitir un conocimiento más amplio para nosotros y también para nosotros por conocer más de amor de Dios. Pero cada registro o cada evento ha vuelto a atacar de alguna manera que la nos desmentir lo que el Biblia está mostrando y acaba. Quiero ver que en el caso ahí nos tengo que reinterpretar el Biblia mirando que de repente, un ejemplo, de repente nada dice que David y Salomón no existían. Ese y tal. Pero el Biblia está mostrando que David y Salomón no existían. Pastor Pablo, explícanos un tiki más de cómo nos tengo que reinterpretar entonces el Biblia. Boa pergunta, pastor. Danke para a pergunta aqui. E me seguro que há pouco de seguir também portata se a mesma pergunta passou. Nós estamos vivendo não de um tempo caminda a Bíblia está respeitada em todo lugar, em todo momento, mas bem nós estamos vivendo de um tempo caminda ou teoria não está criar para por tratar de por comprovar que a história que está registrada na Bíblia não está real, que não está fábula. É mais, alguma pessoa mais bem está dedicada em ter um tempo, em ter um ministério, trata de comprovar que o que a igreja está querendo, que está registrado na Bíblia, está simplesmente cuentos. Pero para mim, para mim, pergunta, e tu me exemplo, por exemplo, de um que pastor mencionou de David e Salomão. David e Salomão estavam dois reinas, nós podemos de acordo com a história da Bíblia, a reina mais sobresaliente, mais destacada da história de Israel. De como nós podemos aqui, por exemplo, sem David, lo nota de Salomão, nós conhecemos que David estava tata de Salomão, por lo tanto, já aí nós começamos a mirar que a razão para qual ele começa a atacar, porque agora vou começar a atacar, mas começa a quitar parte da história que está registrada na Bíblia. Mas outra razão também está que, de caso aqui, Salomão ou David estava desejando a conquistar o território de Jerusalém, estava desejando a construir Jerusalém. Em cambio, se o agora também a bem expandir Jerusalém, de outra palavra, ela cria o templo, de caso aqui. Pero de como está sendo importante para nós compreender e não querer a teoria não que agora de David, por exemplo, está para sombra David, de acordo com a história e de acordo com a profecia, está fora de e Messias abini. E de caso de história, de tempo aí, Mester abini, mas já não sabe com Jesus abini no mundo. Por lo tanto, está dor de linaje de David, Jesus Mester abini. Então, não está compreendendo agora, com tanta insistência, de trata de visa que David e Salomão não existem na nota personagem na real. Agora,
Bible está conteniendo un registro histórico de personas aquí. Por lo tanto, ahora vos abrir Bible, vos te vas a mirar en Bible que en realidad tiene registro que está comprobado que personas aquí, está otro personaje real que ha llegado a existir. Pero un personaje que quizás, pastor, no te quiere en el buque aquí te visa, dorco te solamente buque aquí te visa, por ejemplo, y no te quiere en Joel, no te buque aquí solamente te visa que David existir. Tiene una ciencia que se llama arqueología, que a noche no se pape hobby dice, que es ciencia que estudia objetos, monumentos, lugares de antigüedad. Arqueología, ahora de casa que está papia de una historia, hasta tres evidencias de una historia que ahora no está chiquito, no se escucha hopi, historia de David y Goliat. Y a mí de mi estatura, pastor, aquí hopi veamos escucha historia aquí ahora cantando a mí, pues a mí me será fugir como Goliat. Pero en todo caso, historia de Goliat y David, hopi en de conocerle. Lo que es interesante es aquí, y pastor, permíteme ir en Bible ahora, me que vaya en el book de Samuel. Promesa Samuel, si botamos Bible cubo, me que puedo tomar Promesa Samuel capítulo 17. Entonces, me que puedo mirar versículo 3, pues nos está atendiendo que gran pregunta, si la teoría que está real, que David y Salomón no existí, si nos tengo que volver a reinterpretar la Bible, mirele de un otro luz. Por lo tanto, me que voy a cubinar Promesa Samuel 17. Y versículo 3 también se nos asina aquí. Y el filisteo nanga para ribecero na es un banda, mientras que Israel para ribecero na outra banda, que vai memei dinan. Agora, tá interessante que basar a registro nan aqui, arqueologia a logra localizar el lugar camina e gran batalha que tuvo lugar de David entre David y Goliat. Então, de un descubrimiento, ahora ya logra localizar el lugar, de un descubrimiento arqueológico, descubrir una ciudad fortificada. De una excavación, descubrir dos puertas. Ahora, de mesmo Promesa Samuel 17, pero versículo 52, nos está diciendo lo siguiente, y me quedo mirarle para o mes, en el versículo 52, y el Bible te dice, y el de Israel y Judá alanta, a grita e a perseguir filisteu nan tena e valle e tena e porta nan die kron e e filisteu nan kunanga mata aquela tirar e be caminha Pasaraim, Pagat e Ekron. Agora atenção querido amigo romano de igreja, talvez está bom para por mirar a Bíblia e também em seu contexto, inclusive sua gramática correto. Se nós temos que mirar o nome Saraim, em hebreu significa netamente dos portas. Que nós estamos pensando? Nós estamos pensando aqui na localidade que a Bíblia da Papia caminha e grande batalha toma lugar, estava em dos portas. Bíblia e arqueologia arranha, depois de algum tempo, dos portas de uma escavação, essa que nos evidencia que o lugar aqui estava um lugar histórico relatado em Bíblia, mas também a arqueologia comprovando como um lugar real. Por lo tanto, em conclusão, o que nós estamos pensando? Não tem uma razão, escutame bom, não tem uma razão para querer a teoria fábula antibíblico, mas bem querer o registro histórico estabelecido na Bíblia. Inclusive a arqueologia para corroborar, para comprobar, pastor. Aquí, pastor Leipa, una explicación así amplia, mirando que nos tiene soporte y argumento de Bíblia mes. Ahora, pastor Calix, tengo otro relato histórico que a propósito, papeando de arqueología también, ¿no? Arqueología y diferentes personas así excavacionan, pero excavacionan aquí también por la nos visa, aunque no te confirma que historia, lo guardo registrado en el Bíblia, también tiene diferentes la nos visa controversia, ¿no? Un ejemplo, nos tiene el caso de Senaquerib. Relato de Isaías, que te avisa de Isaías, está para que victoria a bordo de una Dios mes, Jehová. Pero de excavación avisa que el rey Senaquerib a sitiar y a conquistar Jerusalén. Nos por explíquese, quiero ver cuál de dos tiene la noticia razón. Ora vamos a que história da Bíblia, história que o pastor referiu na jeta, uma história que, por certo,
está una historia que te llama nuestra atención. Esta es una historia que está registrada en el libro de Isaías 36 y 37, na onda bota mira el rey de Asiria, Sennacherib, estaba tratando de conquistar. Ela estava tendo um processo de conquistar diferentes áreas do terreno, né, para por engrandecer seu reino. E nos por mira for de não somente na Bíblia, mas também na história, na artefato, na coordo hanya, na registro de história, nos por mira que Sennacherib logra vencer, logra conquistar Lachish, pero nunca logra conquistar Jerusalén. Me quero ler parte da Bíblia, do livro de Isaías 37, versículo 33 e 35, sobre o momento que o rei Ezequias compreendeu que estava tendo intento na caminho para tomar over seu reino, ela começou a fazer oração. Essa é a parte mais essencial para nós por mirar que um rei mirando com um desafio está na caminho, ela toma a decisão para vai na sua rodilha e fazer oração. E isso aqui está o contexto de Deus. No versículo 33 com 35, até na 35 está dizendo: ele não vem na estado aqui, nem tira flecha de G, tampouco ele não vem delante de G com escudo, nem lanta baluarte contra G, para o mesmo caminho que ela vem, ele volve. E ele não vem na estado aqui, Senhor te declarar, para sobre a mim lo defender estado aqui, para salvar, para minha mesma causa e para causa de meu servidor David. Aqui não pode mirar que Sennacherib fez intento, pero Deus estava firme, seu mensagem estava claro para Sennacherib. Sennacherib solamente por a broma essa aqui. Isso aqui está algo que nos saca fora de história. Também para lo que trata Ezequias, homem de Judea, me seré de sua cidade, maneira para de jaula. Ela chega na Jerusalém. Sin embargo, não há oportunidade de drenta. E ela será maneira para de jaula. A única cidade que Sennacherib logra de conquistar estava Lachish, pero não Jerusalém. Deus escuta a oração de Ezequias e ela contesta essa aqui. Orboak em história tem diferentes artefatos que está indicar, que está confirmar, ou por visa sostener a história de evento aqui, que Sennacherib a conquistar Lachish, pero bonota mira den a história que está conquistar Jerusalém, correcto. Sí. Interesante, pastor, para mirando que no se papia de arqueología también, pero también tiene, la nos dice que prometo arqueología, la nos dice una competencia, lo que llama, lo que no está conocido como la alta crítica, pero arqueología bien ya de una, la nos dice un staff así grande que ahora arqueología a descubrir cierto registro, una excavación, está confirmada que historia de la Biblia, pero ahora no está en la Biblia, la Biblia está mostrando realmente lo que Dios hace en la historia y lo que esta sigue haciendo a favor de nosotros como Yuna. Ahora, mirando que si de repente Dios no va a permitir que el escritor escribe el texto aquí o el comentario aquí, no es por visa que cuando Sennacherib a conquistar Jerusalén de algún otro modo. E você, pastor, uma coisa que me gusta, assim, na roupa de a maneira que a Bíblia está escrita, está hecho que sempre Deus ora que a maneira que Deus guia é diferente escritor, né? Sempre não põe detalhes de tal fecha, de tal reinado, de tal rei. Sempre estava registrar de uma maneira que estava estruturar, como por ter uma maneira de pôr, em que tempo, que temporada, certo evento na tomar lugar. E você mira que Deus sempre está fazendo sua coisa com ordem. Nunca está fazendo algo
que não tem um plano, não tem um motivo, sim tem via botar lesa de Bíblia, botar wak, de com Deus a poner tanto detalhes de certa coisa. E botar mira que etapa tem seu propósito. E botar mira, ora vou trata de conectar com a arqueologia e história do mundo, está conectada perfeitamente. Amén, amén. Y enanos por hanya más les nam, o sea, de manera personal, de tal manera que solamente Dios por libertarnos de cualquier dificultad, cualquier momento difícil que quizás una persona por estar pasando en el momento aquí, pero no de conectar de nuestra transmisión. Mirando que uno está estudiando un tema así interesante, que está confirmar la historia de la Biblia y es por ayudarnos, para por comprender más y más de amor y el propósito que Dios tiene para vos y para cada uno de nosotros. Así que, pastor, no estaba en un break, no se llega en el momento para ir en un break y me quiero invitar a cada uno de vosotros para experimentar o deleitar con el siguiente nota musical. Que haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente intenta miles de cosas para hacerte mal. Y aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Toma su mano ahora, porque al final de todo Él te sostendrá. Y aunque parezca que tu barca se hunde y las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza guardándote está. Y aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Y así como oscurece, y así precisamente el día resplandecerá. Y aunque parezca que tu barca se hunde y las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Recuerda que el Señor Jesús nunca te dejará. Él siempre te acompaña. Él siempre te guarda. Siempre te recoge cuando te sientes sin fuerzas, porque puedes contar con Él siempre. Siempre podrás contar con su ayuda. Solo clama a Él y Él vendrá a tu ayuda. Y aunque parezca que tu barca se hunde y las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote
Jesús, esa luz, es Jesús, esa luz, es Jesús. Qué bonita está por deleitarnos en música. Dios ha permitido diferentes talentos y donas a los romanos y jóvenes. Así que, amigo Nan, romana de iglesia que está conectada con nosotros, mirando con nosotros, pasa ya acaba, nos está comenzando de dos partes de nuestro estudio interactivo. No olvidar para mandar un comentario, Nan. Vou pedir una oración. Si tienen alguna pregunta también, manda el número 746-2767. No duda para mandar un comentario, y seguramente nos, en un momento oportuno, nos lo contesta lo que duda o pregunta que vos tiene. Pastor Nan, no está siguiendo los estudios, no está siguiendo los recorridos en Bible como historia. Pastor Calix, comenzando los estudios, a ver, noche va a mencionar ciudad de Babilonia. Va a mencionar, mirando que el diferente registro histórico muestra que Babilonia existía. El Bible está avisando, claro. Pastor, ¿tiene alguna evidencia que Babilonia existía? O sea, no tiene duda de ser, pero quizás no tiene personas, miembros, que ainda la visa, no está dudando que el registro histórico es ahora existir. ¿Tiene alguna evidencia, Pastor Carlos? Seguro que sí. Hoy noche nos está estudiando el tema de para por mira si a história que nós estamos mirando em Bíblia está por ordem confirmar que a história do mundo. E agora se trata o tema de Babilônia. Babilônia está reino que não pode esconder. É algo que está sendo grande, desenvolvimento, reinado mundial que está sendo impactante que não pode esconder. E o hecho que está na Bíblia mostra que Deus sempre está dando-nos informação que está confiável. Para o que se trata história que nós estamos mirando de Babilônia, é evidência que nós podemos ter na Bíblia tocante a isso. Orba tem registro não, artefato não que abordo hanya, vários artefatos não abordo hanya que tem símbolo de leão. E ora vai em book de Daniel, se vai em book de Daniel, capítulo 7, versículo 4, aí nós mira símbolo de leão com ala de águila. E tem vários artefatos que bota que na arranha, tem área de Babilônia que está ilustrar a história de Babilônia, por mira que o símbolo aqui de leão está importante para a sua idade. Coisa que quero agregar nesse é hecho que o leão Babilônia estava da maneira nos estudos quartal que passa anteriormente. Babilônia estava promessa de reinado que Deus ha ilustrado em profecia que lo começar o processo de sequência de outro reinado que lo bem. E Babilônia estava mostrar, a favor de ilustrar como é mais forte. E esta paz bom que estava o leão, sobre o leão sempre estava ilustrar como a bestia mais forte, como a king of the jungle, de vida. E bota mira que Daniel a ilustrar tudo isso aqui, tem habilidade para poder explicar tudo isso aqui durante o período aí, e que o desenvolvimento aqui, tudo isso aqui também por ordem ilustrar, ou confirmar, ou sostener, melhor pensar, para a história e artefactos que abordam de arqueologia. Amém. Que boa explicação, Pastor Carlos, mirando que já acaba, nos tem evidência que Babilônia existia, pastor. Se nós não clarificar ou aclarar
con Babilonia, a bordo existir, entonces, para aquí cuando estaba ahí, estudia o toma algún les de Daniel y el papel que Daniel ha desarrollado de la historia ahí. Y también pensé, Pastor Pablo, me quiero un trabajo, Pastor, el papel que Daniel, él la viva, o sea, él experimenta, ¿qué relevancia tiene para nosotros actualmente? Ok, la gran importancia quizás comenzar a explicar a algún amigo quizás que está si no sabe de quién nos está papiando en el primer instante. Según el buque de Daniel, capítulo 1, nos sabe que Daniel estaba un joven hebreo, estaba un joven que ahora toma cautivo, de Nabucodonosor, que llega a Jerusalén, el rey de Babilonia en el momento ahí, llega a Jerusalén para tomar, entre otros, jóvenes para poder servir en su corte, en su palacio. Daniel está un joven aquí que ahora toma, pero alguna cosa interesante de vida de Daniel está, ahora nos estudiamos en el book, y mes de Kutahiba su nombre, está que joven aquí está un joven que queda fiel a Dios que a conocer. Então, permite-me aplicar essa aplicação pastoral de viagem tem a circunstância que nós estamos nos meses de por e tem poder suficiente para afetar quem não está e a fé que nós temos em Deus. E, por exemplo, nós sabemos a noite de arqueologia, nós sabemos a noite de teoria que tem também hasta contra a Bíblia, antibíblico, que tem para se nós começamos a dúvida de veracidade da palavra de Deus. Pero, aí no Bíblia Daniel estava um jovem que, apesar de circunstâncias, por exemplo, ele foi influenciado em aspecto de comida, ele foi influenciado em aspecto de pressão filosófica. Ele trabalha na universidade babilônica e sim, há uma certa quantidade de anos tratando-se de cambiar notícias ou agregar conhecimento na gente, para cambiar sua identidade como tal. Por lo tanto, de um tempo maneira de qual nós estamos vivendo, pastor, para pôr uma pergunta, que relevância Daniel tem para nós, me digo que Daniel lo porta uma referência sólida para algo que está fiel a Deus. Mais allá de isso, Daniel porta uma referência para ter fé em tempo de crise. E de como ele diz aqui, não diz crise de necessidade, não. Porque provavelmente agora nós papéis de crise em tempo agora aqui nós estamos pensando em falta de alimento, ou falta de trabalho, pero me te quero também de tempo de crise de identidade. Caminha gente está buscando passar se Deus aqui está verdade, e logicamente se você dúvida, então você ponto mês de uma babini, pois nós podemos chegar a uma crise de identidade como tal. Daniel está uma prova, uma referência sólida, para nós temos fé de Deus, apesar de nossas circunstâncias não que está rendonados, que Deus aqui está real e está verdadeiro. E Daniel, además, para concluir, tem vida de oração, que vai permitir ele ter constante conexão aqui com Deus, assim forte, que está pensando em que reporta uma referência também para nós de dia em dia. Amém, pastor Pablo, danke para a explicação. E também nós podemos agregar que dor de história aqui. Dios ha manifestado diferentes milagros que estaba relacionado con Daniel y su amigo Nan. Qué interesante, ¿verdad? Papeando o estudiando, compa, la nos visa comprender que historia, gordo, está registrada en el Bible, nos por extraer diferentes lesnan, por ayudarnos de nuestro crecimiento espiritual y así nos por querer más de Dios y reclamar cualquier milagro. Quizás me por hacer un paréntesis así chiquito, invitando a vos, sí, a vos que está mirando, que está conectado con nosotros de momento aquí, si quizás botar duda que Dios por obra un milagro de tu vida, por lesa, me quiere invitar para leer esa historia de Daniel y vos te vas a convencer, vos te vas a realizar que Dios está un Dios vivo, un Dios todopoderoso, que seguro, está clapa, obra un milagro de tu vida. Pastor Dan, me quiero saludar diferentes amigos y personas que están conectadas con nosotros y mirando que por fallo técnico no está arriba de las páginas de Facebook, pero no está arriba de YouTube. Así que Dios está sin abón, que Dios está permitido para la palabra aquí por llega, te abocas. Y nos quiere saludar a Scala Ebony, feliz noche, Edavisa. Danke para estar conectado con nosotros. Nos tiene también por aquí Joyce Romero, Happy Sabbath, ¿ok? Nos tiene Daniel Smith, Hubert Germán, feliz sábado, feliz anoche. Nos tiene también Esmeral Bonner. Esta visa también, esta visa greetings en inglés.
fantástico. Saludos. 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 Okay. Nós estava yendo família por bando passinho antigo mais também de outro idioma, né? Pero nós estava yendo de direção. Pero interessante é que nós está estudando história de Bíblia. E mirando pastor, né? Uno está acabando, no está llegando al final de nos estudios. Nos tienen dos aspectos más para papia. Y pastor, está algo interesante, mirando que el tema aquí está así interesante, que por ayudarnos, que por ayudar a cada persona para darnos visa, aceptar y comprender que Jesús está real. Jesús ha existido. Pero ainda, tiene personas que tienen diferentes estudios en la visa que Jesús no existe. Pastor, conos por evidencia existencia de Jesús. Una de las cosas más importantes de propósito de venida de Jesús estaba su muerto y su resurrección. Y por cierto, para ese tiene diferentes historias o artefactos que te prueba la presencia de ciertas personas y personajes que estaba nos está mirando en la Biblia, que te parece como el personaje que está esencial hasta en el proceso de juicio de Jesús. Una de las personas aquí estaba Caifás, que estaba el sumo sacerdote, que instiga el plan para llegar al muerto de Jesús. Y ahora vou ler essa história de Josephus. Josephus estava um histórico judeu que documentar a presença de Caifás em tempo em que também estava uma das pessoas clave para lograr o morto de Cristo Jesus. Banda 16 também na ano 1990 a descobrir certo artefacto que a referir na Caifás. Não estava mais bem referindo na homem de Caifás, pero está confirmando que Caifás estava a existir e estava no tempo de Jesus. Na 1961, uma inscrição carregando o nome de Poncio Pilato a bordo descobrir também. E aqui não por mira que o personagem clave, Poncio Pilato, estava com alabamang, estava com indicar assim o qual que você quer. A mim, não está que também está envolvido no processo aqui. E por mira história e história de artefacto parte histórico que abordo documentar não para a Bíblia, pero para fuente extra bíblico que está confirmar ou melhor bisa está sostener a realidade que está aparecendo na Bíblia. Amém, amém, Pastor Carlos. Interessante, Pastor Pablo. Aqui com o Pastor Pablo por aportar en parte de que Jesús ha existido, Jesús está real, está mi Salvador. Sí, me quiero seguir expandir lo que Pastor avisa, pero la que comienza a avisar aquí, Jesús es centro de Bíblia. Y lo voy a comprender de con para el enemigo de Dios, para Satanás está conveniente para a querer que Jesús está diz nombre que está usado en Bíblia, pero no un nombre real que está documentado en historia. Pero para mí que expandir un poquito más arriba lo que el pastor está mencionando tocante evidencia. No está hablando de evidencia, no está tratando de poner una evidencia arqueológica para poder comprobar que Jesús estaba un personaje real con la Biblia vetera. En el mismo periodo de años que el pastor mencionado, 1990, no saco arqueología recientemente, en el periodo aquí, hay un descubrimiento. Que estava na parte sul de Jerusalém. Então, na área de parte aqui de Jerusalém, just 2 cajas de hueso. Então, de acordo com a moneda e a ponte de clay de tumba aqui está datada aproximadamente meio para meio século de tempo depois de Jesus. Agora, nós mira a tumba aqui, nós descobrir lo interessante está que de onde cada aqui está tem número que o pastor mencionou que está considerado o número de Caifás, maneira como que pronuncia ele. Então, o que é interessante está que cada aqui tem o número de número de Caifás, que de acordo com Mateus 26, está sumo sacerdote que está parte integral da execução de Jesus. Pero de outra palavra,
se Caifás por agora comprovar, através do descobrimento arqueológico aqui, onde arranha a tumba, o hueso, a moneda, que a identificar a temporada, se estava um homem real, que está se dúvida que Jesus também está um homem real. Nós podemos compreender que a pessoa não, e essa que diz nós que podemos compreender que essa que diz uma evidência, mas tem assim uma evidência, é mais, tem mais evidência de Jesus que hasta Alexander the Great, que hasta César Augusto, tem mais evidência de seu personagem como um personagem real que outro homem aqui. Nós me que pastor, a evidência arqueológica tem suficiente em abundância para que Jesus seja um homem histórico e real. Basta claro, pastor Nan, y si de repente algún amigo, algún seguidor que está mirando la transmisión aquí tiene alguna duda, no siente la visa prohibir y manda un comentario o una pregunta en el número que nos avisa ella acaba 746-2767. Seguramente no está un team de 4 pastores y seguramente alguno de nosotros lo ayudamos para comprender más de la palabra de Dios. Pastor, nos tiene último comentario, último punto para nos touch, para nos por Biden y para mí está algo emocionante el punto aquí, pastora, esta papia de fe. En el Bible no está la palabra fe, está un tema así amplio, que quizás nos tengo las visa va 2 horas más para comprender o qué está fe, pero con historia por ayudarnos o será que la historia está ayudándonos para desarrollar y comprender lo que está fe? ¿Qué vosotros piensan? Pastor, a noite nós dedica bastante tempo por papel de arqueología, ciencia que estudia lugar objeto de antiguidad. Então, para poder ajudar, vou compreender agora que o que está parado em Bíblia está real. Sin embargo, me quero dizer que o ser humano não me se basa sua aceitação, não me se basa sua confiança em Bíblia para sua arqueologia por corroborar o que a Bíblia diz. E me quero aqui dar uma ideia de lo que eu claro. Botinho que basa boa decisão de aceitar o que a Bíblia diz. Botinho que basa boa confiança no texto sagrado aqui, não dor de arqueologia, mas dor de fé em Deus. E fé em Deus que vamos querer que Deus é um Deus real, que Deus é um Deus verdadeiro e que está uma pessoa que no momento que ela atua em história, essa que está uma ação que realmente a suceder. Pero ahora me mira en Hebreo en Jesús, que está el capítulo que nosotros conocemos como el capítulo de fe, el relato de fe que botan en la Biblia, botan en una lista larga de personas que quieren en Dios, no dor de arqueología, pero dor de fe. Por ejemplo, si vos miras Hebreo en Jesús, versículo 7, vos mira el siguiente versículo aquí. Para medio de fe, no es siendo despierta para Dios, tocante de cosas que no guarda mirar ainda, que o temor de Deus a preparar arca para a salvação de gente de sua casa. Agora, me quero compreender que promete o tempo que Noé começar a predicar, que estava vindo dilúvio, porque sabe que tem registro de dilúvio de uma maneira indireta, a Bíblia está referindo a Noé no momento que ela predicar dilúvio. Promete que sua predicação não há chove na terra, riba terra. É mais, a terra está agora dor de água, por isso assim aqui, que está saindo fora da mesma terra, pero não for de gelo que a água está caindo. Portanto, para Noé começar a predicar mensagem que isso seria dilúvio, está algo que está requerir fé. Que Deus está dizendo que predicar, para vai chover, é algo de fé. E outra coisa que diz mencionar, porque tem uma lista larga, mas não é bisabo em Hebreu na Jesús, pero versículo 8 está bisa, tocante a Abraham, para meio de fé, não para arqueologia, Abraham, hora que ele ora chamar a obedecer, de salivar em um lugar, e fica aqui, que estava a receber como herança, e ela salivar 5 etapas a sa, uma etapa a bai. E aí não sabe que esta ora chamar etapa de nação. Por lo tanto, o que eu me diz aqui, Nana? Historicamente, fé em Deus a cambia turcos. Fé em Deus a cambia a vida de gente. E me quer dizer que se a web decidir depositar fé em Deus, está capaz de cambiar a vida também. Não basta o mestre da arqueologia como a única razão para querer em Bíblia. Querer em Bíblia dor de fé em Deus e se você quer corroborar com a arqueologia.
Amén, interesante. Sí, Pastor Calix. Sí, está importante. Última parte de declaración que el pastor Leica mencionó, que nos no por base nos ver riba arqueología. Arqueología está sostener lo cual que nos está mirando en la Biblia, pero no te para confirmar. Verdad en la Biblia. Y digo esa etapa sobre si va a ser arqueología, si ciertas cosas no te aparecen en arqueología ainda, vos te avisa, no vos no te acepté, vos te rechazar ciertas cosas que te aparecen en la Biblia. Y en el mismo capítulo de fe, versículo 6 te avisa, sin fe es imposible para agradar a Dios. Entonces es importante para nos realizar que fe é elemento importante de nosso processo, de nossa vida espiritual, para nos por lograr, para nos por llegar a certo nível de crescimento de nossa vida espiritual, nos merecer em fé. E coisa que me gusta do capítulo aqui de fé, mais tanto tá, que tem certo nome que está aparecendo aí dentro, que não está verwacht, que está aí dentro. Certo nome de hasta prostituta está aparecendo en capítulo aquí, pero sin embargo Dios está guía tu gente. Nos como gente humana, nos quer juzgar, pero Dios está guía cual persona que Él quiere. Y mesmo que aquí no te importa sorpresa en el capítulo aquí, también lo tiene sorpresa en el cielo. Ahora Dios llama es que esta mira que não depositar na confiança total em Deus. Pastor, vou mencionar uma história que me gusta mais, a história de Noé. E me disse que era remarcar essa aqui, sobre o momento que o aguaceiro começa a cair. A mim, sobre Noé a predicar para 120 anos. E para 120 anos ela predicar sermão, que estava chover. Esse é o único sermão ela predica para 120 anos. E no momento que o aguaceiro começa a chover, me pode imaginar que a gente que estava fora da arca a começar a sentimento pisado no coração. Não pode nem imaginar o que está passando. E passei, feita roupa importante para nós pôr. Não somente tem uma vida real, uma espiritualidade viva com Cristo Jesus, pero também para por nós no destino final com a salvação. Bem, amém, Pastor Dan. Interessante nos estudios, nos está llegando, nos llegan a nos final, cava, apreciado Romana y amigo Nan que está conectado con nos, mirando que fe está siendo importante, Pastora. Sí, nos está proclamando, nos está anunciando, gran noticia que Jesús lo vino, ¿ves? Así que nos tengo que querer, nos tengo que aceptar, Pastora, a ver noche, durante los estudios, Bible como historia, está enseñándonos diferente, lesna, pues seguramente a vos y a mí, nos lo sigue practicando, nos sigue fundamentando, nos pensamientos, nos diferentes ideas, de tal manera que nos lo siente confiado en el camino aquí. Así que, apreciado hermano, se llegaron al final de nuestro estudio interactivo, pero me quiero compartir con vos un par de anuncios. Pero prometo que también me quiero comentarnos, hermana Shereida Simons, con la visanos, pastor, feliz sábado, en la mano de WhatsApp personal. Así que, hermana Shereida, feliz sábado, danke para estar conectada con nosotros. Nos tiene también hermana Shirley Ashby, hermana, danke para apoyar y sostener también transmisión aquí. Feliz sábado también para hermana. Así que... Hermana Jill Brooks. Jill Brooks, ok, pues ahora me lo sabe, me lo estás añadiendo diferente comentario, pero cada rumán, cada amigo que está conectado con nosotros, nos quiere visa, danke para vuestro tiempo, pues ahora seguramente Dios ha permitido espacio aquí para nosotros para enriquecer de su palabra. Pastor Nam, de una frase cortico, vamos por visa 10 segundos, y nos por visa a nuestra audiencia acerca de Bible como historia. Sí, el Bible como historia. El Bible es un libro histórico. Y un cosa que me gusta de hecho es un libro que no me guarda ahora que evidencia llega para poder querer. El problema no está con el Bible, el problema está con nosotros. Hope bien nos está cuestionando la palabra de Dios en vez de aplicar la palabra de Dios. Si nos dice aceptar la palabra de Dios, manera está,
queriendo que Dios tiene su mejor interés para vos, vos lo mira e ventaja de vida, vos lo mira e bendición de vida cada día. Amén, pastor. Sí, hoy noche, amigo, Román de Iglesia nos mira con historia narrada en Bible, está guardo comprobar paciencia moderna. Pero lo que está, no se dice en inglés, strike me most, lo que está impactando más, está hecho que un día más nos mira que Dios está en control de historia. Nada te pasa en el mundo aquí sin que esté a la altura de Dios. Es más, la gambita más contemporánea y relevante. La crisis que nos mundo está viviendo, el coronavirus, ¿vos quiere a vos entrar en Anan, que saca toma Dios por sorpresa? Absolutamente no. Dios está en el control de la historia, sea que Dios está ejecutando lo que está sucediendo en la historia, afecta permitir con un propósito salvífico, un propósito de salvación, lo que está sucediendo. Pero más allá de eso, quizás me da pena una persona que no está mirando el futuro con luz, no está mirando una salida para un problema, no está mirando cómo te sale de cierta situación que porta así doloroso, así duro para vos y que ella quita vos gozo y vos alegría. Me quiero asegurar de mi palabra al final de la noche para esta sesión estudio aquí, que el mismo Dios que está en control de la historia, quiere estar en control de tu vida también. Talvez me que invitar a permitir a Deus e dirigir a vida, permitir a dirigir a família, permitir a dirigir a projeto. Deus nunca lo decepcionar es com fé, acerque-le com confiança, sabendo que esta dirigir história e quer dirigir nos vida para final nos poder alcançar a salvação. Por lo tanto, me quero um estudo tremendo, maravilhoso. Pero más ainda, la decisión que nos toma ahora y depositarnos confianza en Dios, te va a acabar de dejar ese estudio aquí, uno maravilloso. Amén, amén. Pastor Ley, interesante. Pastor Ley, me quiere invitar a nuestra audiencia para escribir, manda un comentario a aquí y así nos va a cerrar con una oración para consagrar, una oración especial para cada uno de nosotros, amigos. Pero prometo que nos va a guardar el comentario, visa palabra, mi quiere sigue caminando de Dios, visa solamente así, mi quiere sigue caminando de Dios y no estaba a reza pago aquí un gis. Pero me quiere visa el siguiente o comunicar el siguiente anuncio, ¿no? Romana no se llegan a nos final, pero un gis aquí, 8:30, nos tiene un programa así interesante también, manera es aquí. Y solamente botinco switch página de Facebook, botinco vaina Adventist Youth Aruba. En nos tiene un programa especial titulado Sanando Herida Emocional. Así que uno por perder. Seguramente, me por visa, no tiene una herida emocional, pero nos dura de alguna otra manera, nos sufre. Seguramente el tema aquí lo ayudaba grandemente. Más oro, no es por ainda, nos iglesias, nos diferentes iglesias en Aruba, está abrir, y así me quiero invitar para bien, así na temprano, y así vos por deleitar y vos por adorar, manera Dios está merecer. Y mañana mes a tarde, 4 nos está así con los programas de orientación espiritual, Mundo Adventista. Mañana nos tiene un tema que está titulado Kiko ta gente, dirigí para nos pastor Sherman Cook. Así bueno por perderle también. Y el próximo Simán y Abranzón, 7:05, nos tiene nos estudio interactivo titulado El Bible y el Profecía. Interesante. Así que amigo Nan Romana, danke para vosso tempo, danke para conectar con nosotros. Y de momento aquí nos por Waku ya te hago ainda ni un gente avisa nada, pero nos quiere rezar para cada uno de los seguidores y Romana a conectar. Hermana Jill Brooks, feliz sábado. Hermana Renata Sierra, dame feliz sábado. Así que Pastor Ley, nos quiere invitar, Pastor Ley, para ti una oración especial para cada uno de los romanos y amigos que estaban a conectar con nosotros, o que está conectado ainda con nosotros de momento aquí. Hagamos reza. Querido Dios, que está en el cielo, nos a repasar para algún rumán que ha vindo estudiando el tema aquí durante la semana y para nuestros amigos nos estudia juntos un tema que está tocando en profundidad de nuestro corazón y por realizar que a través de años fue el inicio y fundamento del mundo aquí ha botado en el control de la historia y va a permitir, Señor, para evidencia más allá de la Biblia queda para quizás ayuda a persona que ainda tiene lucha de por querer y comprobar para su mes que la Biblia es real, que a través de arqueología y por ahí es seguridad aquí. Pero trata ahora quizás nos tiene una persona que va a conectar
que usted mira su propia historia de vida. Y usted mira un pasado sushi, quizás un pasado que no está agradable. Y este punto su mente habla por dirigir su presente y su futuro. Señor, me te pedimos algo para poder entender el corazón de miembro de iglesia aquí, hasta el amigo y amiga aquí que a sintonizar. Danke, Señor, por tu palabra. Son ya más nos verificar que está verdad. Bendicionarnos y sigue ayudándonos para crecer en conocimiento de Dios. Para pronto, no opileu de día aquí, nos por mira es Dios, que en el cual nos ponemos confianza y fe, búscanos para vivir para eternidad. De mi nombre nuestra reza. Amén. Amén. Aquí apreciado para un viaje más, conectar con nosotros. No olvida, 8:30, aquí un rato. Adventist Youth Aruba.